Dobar dan ljudi i dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Danas ćemo igrati 5-10, ja ću biti Real, a on Barcelona. Igrat ćemo meč dužine 5 minuta, da najavim neke nove igrice na našem kanalu. Kao što FIFA 16, igrat ćemo draft i online, onda igrat ćemo PES 16, Minecraft, GTA 5, svi će to biti u narednim nedeljama na našem kanalu. A za sad se zadovoljite ovom PES 10 koju ćemo odigrati, i ako se vama svidi u komentarima, igrat ćemo neke serijale, ali o tom potom. Sada ćemo da počnemo. Evo, ja sam mnogo bolji igrač PES-a od mog druga, kao što znate ili ne znate. Ali opet te zasjenim te odmah. Gle kako je. Inače ja sam navijač, sam sad uzeo Real, najviše volim Neymara, ova budala ne. I sada pas. Ronaldo, evo najveće opasnosti za gol Barcelone. CR7, ovdje je CR9, ali dobro. Odlično, Ronaldo i kakva šansa, kakva šansa, mrtamo tele jedno. Sad ćemo da ga dobijemo zbog ovih gnusnih uvreda koje je uručio na naša vrata, i sada ćeš da platiš. Kaka, ide ka golu, Kaka. Kaka, vidim da si bolno, ne moraš to. I Ronaldo, odmah se vidi nadmoć Real Madrida. Jao, blablabla. Pitanje i odgovori povodom 100 subscribe-ova, kad dođe do toga, ako dođe do toga. I da nikad nećeš da digo. Odlično. I sad brani, bravo Ramos. Odlično odigrava Benzema ide i faul. Najmanje žuti karton je trebao, ali to je takva igrica, to je grafika iz preistorije. Šestica meni se čini da je bolja grafika. Ne čini ti se. Ramos! I ovdje za malo odvodimo. Ono što smo pričali, našao sam na internetu FIFA 1903. Ne. Ne, on je podmuk ovako, hoće da da go na kvarno, da ga ja slušam, šta on trabunja. Nikad, kako, Pepe to. Benzema, samo da misli, ne, mamma mia. Pa, di Piera. I odlično, Ramos, odigrano za Raula i ništa, kraj prvog poluvremena, mi smo mnogo bolji, to jest ja sam mnogo bolji od njega, vodim 0-0. I idemo sada, Kaka razbija odbranu Barcelone, i Raul Gonzalez i Benzema, vodimo 1-0 ljudi, vodimo. Vidite radost Benzeme, kakav pogodak, odbijena lopta i nećemo da živciramo našeg protivnika, ali ovo je stvarno majstorski odrađeno. I idemo dalje. Ramos, Benzema, kakav povratni pas, Ronaldo, kako? Joj, slava ti Ronaldo, Limali, kakva bomba, 2-0, kao što sam, samo da pogledate ovo još jednom ljudi, gledajte,
Jao, i kako je otišao i samo lijeva noga Cristiano Ronaldo. Inače ovako će biti i na PES-u i na FIFA, bez GTA 5, eto, ako on možda nauči i kada igra. I sada idemo. Ipak mi vodimo 2:0, ljudi, vodimo 2:0 i će biti, sada ćemo da mu skratimo sa 3:0 muke. Benzema prima loptu i kakav, ne smijemo ovaj stari lisac, ako nam da go, može on tu da preokrene, to je mula jedna, ali ne dozvoljavamo faul. Plači, znate kako Thierry nikad nećeš šutnuti. Glupa ili? Ne znaju ljudi gdje je Orahovica, ne mogu se. Orahovica. I ubačaj, evo šanse ljudi, 3:0, Baka se vrijeđa, ali on ga popuši ovdje 2:0 i zato može samo da plače i da se pokreje njegovi šklempi ušima i da završimo. Idemo, Kaka, sad će po njegovom golu da se pokaka, korna, evo ga Kakanjac. Benzema primio, neće ipak primio. I Messi nema nigdje dalje od Benzema. Ibrakadabraka na moja kapuže. Nikad nećeš ti mene pobijediti. Gol. Idemo da mu damo gol. Ronaldo i korna i to su kraj ovdje. Ništa tu Andri ne može niti dalje od novca. I idemo da vidimo kako naša droga ništa. Pobjeda Reala, kao što ste vidjeli, 2:0, potpuno nadmoć Reala. Pa ajde, kaži nešto u svoju odbranu. Vidite, to ćemo isjeći iz klipa i doviđenja. Do sljedećeg klipa, lajkuj, ako vam se sviđalo, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg klipa. Well, that's all we have time for this afternoon, so thanks to Mark Lawrenson for joining me. U čemu sam tek bolji. Arbelo je dobio žuti, blablabla. Vidimo ocjene igrača. Penala nije bilo. Šut u go. Pogledajte taj jad i bijedu. Ali, dobro. Doviđenja ljudi i do sljedećeg klipa.